Malway se malungin tutal mo rigidrogoy. Bokot talad lowrang na malungin tutaw bokot kay rigidrogoy. El mera el mlesabe del loita al sungud merang mal. Mal man nga sulirar baklaad el mle se del may modomosyoning ra ol melel talbe esel ong otruy matal kabelmen trablurang artmaw. Mal sabe ele kultur karbaklaad nga oseng edal mebadul tayo del klisi without care tirakal mo esel adal el al kabelmen trablurang artmaw. Tirigel makot el mesois at tirigel mo esel adala ong otruy matal kululu mau. Adik kultur mo behel same tirigel makot el mesois tirigel legislators elect tirigay del mesois wa esel adal el al ong otruy matal kabelmen tra artmaw. Makot ang mal mewaranguk al mo mokodongi legislator elect Norman Adorgoroy. Legislator elect Adorgoroy adito dong alil beklaat. Ang mga limeringil me sois abir serila my goal. Legislator elect Adorgoroy adirekal me etal selm lomare kal kululul ng artmaw emerma sois brelal ong otruy matal kululul ng artmaw. Dulutul sa later Adorgoroy mal klol proto. Elang kail mermasois amo mesel badul aklisi legislator elect rule C Dabadev. Ang mga limara legislator elect el mesois Miss Renaldil Wong. Kita mo nangaling ka lobukura rule Dabadev ngaltang katengel mesois para kulululang artmaw. Tingda kom simbay ka sa rule at ko hindi waisel earth tingil bakarur. Dalutul sa legislator elect dapat ka malklol proto. Elagi dakuk mo maosenged mo badul amar masois legislator elect Neil I. Fisher. Obanggel legislator elect Fisher Miss Jennifer Kumangay. Kita din madangali legislator elect Fisher marali isel rator alitak direkal mle adal sel ong otruy el kululul ng artmaw el mle serve as floor leader emermasois for ong otruy matal kululul ng artmaw. Tapos sa legislator elect na Marklor proto. Elado kuk mo maosenged mo tingay del mamesois nga legislator elect Willard C. Kumangay. Escort legislator elect Kumangay ang algal Rasils Willard. Kita din mo legislator elect tengkang amle adal ong elol mulkululul ng artmaw. Mle vice speaker ong ewidul kululul ng artmaw. Emilamol mo floor leader ong ay ong etiul kululul ng artmaw emermasois beral ong otruy matang. Dalutul misteri Marklor proto. Elang kayo ng motmok karingil mesois legislator elect Victor Rungul Masahiro. Obanggel legislator elect Masahiro ang alagay Ragayda Rungul. Ikita mo ng legislator elect Masahiro ngamle speaker silong eimul kululul ng artmaw direktor mo odal ong ewid emle kabenorigi der silong eyal constitutional government. Sa Claude Prot legislator elect Masahiro. Elanggel Marmasois legislator elect Terence W. Miyosawa.
A legislator-elect tamle adalsel ong tiwul kululul ngatmaw, pleasurable vice speaker ong truy el kululul ngatmaw, emer mas oyes para ong truy matal kululul ngatmaw. Dalutul mas diri ramal klol prot. Elado kuk mo maosing edan mo rangkal mer mas oyes nga legislator-elect Albert Ngirmukur. O banggala legislator-elect Maraldil. Kita mo dangal legislator-elect Ngirmukur na edal sel ong ewal kululul ngatmaw, emle governor sel ong email constitutional governmentary. Elangkal mermasoyis pa legislator-elect Diana Smau. A legislator-elect Smau, o banggel ang alger at Geraldine Evil Tudong. Legislator-elect Smau, al-atarako tulbalso, al-malatalbol atal olbira kalululang at mau, alulbangger sira ong eim, ong elolm, ong ewid, ong eay, ong etiu, maong otruy ilkululul ngat mau, emermasoyis pra ong otruy matang. Engel mo ulabong al mesoyis vertigal mo adal kalulul ngat mau, amat me warungukol mo makodongi legislator-elect Agigo B. Uduy. Escort legislator-elect Uduy, Awang Rios Eliot Uduy. Legislator-elect Uduy am leedal sel ong etiul kululul ngatmaw, emermasoyis para ong tuloy matal constitutional government. Elatan na mo mereka tirigel mo adal elal ong tuloy matal kululul ngatmaw. Yang akamal me arong ukol do ortiang elal sils. Egitar adang ngatmaw ngaring irarek sirigi dam lang ardil mo kabenor. Mangumarar sa ida klamarar adra bulu elwase ardil al masisi ira tulungal karingi, masisi ira blay, masisi ira kablil, yang masisi ira bulu. Malway say, yakngo teal. Ebo kukodongi Governor-elect Trabulurang Atmaw, al Jennifer K. Ngiraywet. Escort ra Governor-elect Mr. Donny Huberit. Dalutul Mastri Trika Rogul, BSL Adal, LL, BSL Constitutional Governmentary, dar Adang Atmawa, Malklol, Prot. Yang nga all true kagid Roguy, direct call mo sois for Ansel Ablay, kita malmol mga program rigid. Pampal masulang. Malway se podol mol mga program rigid. Mga bekal tokol do rule, at bolol toko rigid ra ruwak kal Dios. Makmo ong tira padres nga bard malayre, na Palaw Catholic Mission el may nga asmerel program rigid lobang lungu. Tala ekle do lulu. Bangkela ata mangal maedaring. Diosel adam lo laba bekel klisi.
Agi other sil lekorkaw tial sil sir amang itolir RBS sen mo otala government ertal balu ra ong tuul amo governor Jennifer Ngiraiwet mar mo otal legislature other karoy Norman dabadeb rule Fisher Neil Kumangay Willard Masahiro Victor Miyosawa Terence Ngirmagur Albert Smau Diana Udoy Akiko Agi ultuy raklam rangar kamam rakaw e atang al Dios Emlulu mamamakngat tangat tertial sils e direk el mamakngat tangat tertigaro kuy el mam edal el mamatang klel tal balu Mabolong ang itigay raraas mabalu lo balamal tamapaltig rengar kaw Agi ang ngiter kawe adam lo lababel tisi el kay el mga dred el mo arar bolway say Malmasawla patray malayre malklol klang tangat ng la return el merbela wem le el mem irtal sils rigid el al sils. Madolmal mga program rigid yak mo olingit trigal ngal karang Artmao Elementary School matame mo maskita national anthem ya o ya kuri ya state anthem. Olingit ngal karang school ngot mo kortir. Ako lang itertirigel masisi esabair, maboto to ore, itong itakra national anthem, mas state anthem.
Tapos diri tinakal malagay na school rang Artmao Elementary School, Mal, Claude, Bro. Dolmol mra program marigid. Yak mo olangit tarangayas kalga kalbuy gertal belu almay mang maskida asols. Galbuy gal motmok karingil me maskida asols ang klela Lucky Truce. Malungil total merami rokoy. Nakabigel tal belu ang ama mong sols. Makmat ng ala sols. Oh, the sok. Oh, the sokle lang. Ewo belu adi ungil. Makloba kadi ungil. Eldaga melgo seringi. Mabedam sigdi. Todong siyong do liyang. Ema do dagarang udma. Almasumaam tegith. Atal bakal ma. Imol do somilmang. Ang budong do liyang. Malmsulang. Malmasaula Mr. Lucky Truce ramal neungil asadsel merigid el tutaw. Yaw era dolmol mra program merigid tikong tira talgibel time. Tipo the acknowledge the recognize ra presence mal tukubet sel okyak sang arigid el al tutaw. Mali magaling merigid ar adra ong the urel al sil serigid. Magot ing swakal recognize ra His Excellency Surangal S. Whips Jr., El Daitorio Rabalur Velaw. Direk kalmal baringa sulil at tangakal Karay Marior, Vice President ra Senate, nga umtera Senate, mga limarigid al tutaw. Direk kalabangge al tutaw, at tangakal Vice Speaker House of Delegates, nga delegate rigida ang Artmao dire kolom te era Clara House of Delegates. Dire kol kung telte ale di mo recognize ra Church Anora Rudim nga omter sel Clara karkaril mer mga limar rigida al sins. Madenseng mal potokar patikarang rirar adrang Artmao mabalu mle magalimmer kamamer el at sils makmading utal te al recognize sa rokul kabenors rebekal rubukul ay kalbekal bulul mle magalimmer kol elbeo rebekal legislators yato kubet sa agid araat marngayas marmaasil marubukul ang Artmao malungil total mergid rokuy LYC ebo tira kol Ruba Cartel Belu, Elbeo Tomei Obakarairur, and may maskita welcoming remarks. Kay Madam Mal, tukubet silungit tuta mo President Sunal Leaf Jr. Ma kami officers sa government temla madungang kliw. Diregal mal tukubet silungit tuta mo Tias Anorarudim. No sa ilme join at tel program regideral tutaw. Akmo obantri raro boy
rubak, marmaas, maklol sal mardil, marangal tial belu. Malwel gamar arokui, el rubak, el melu ladui, matirgel tirapolo ladui, mahmal togubet el morabilum, lo diagisang ang artial do artiemsang, matirgel okui maas el minangat mo kortir el may mga lima tial seko de tial belu el tutaw. Akmal mo ocho en arogul adang atmau. Iwel kamera arogul adan no sabir el memo kada showing tial installation amo mang 11 constitutional government at tial belu. Sel nangara welcoming remarks. Girel makasati medik tali tial mo ulo mga liang el moro kami mlamangil tal mora olbir tial belu mabes el gobernador aklisi el abelu agirul mutmak yaurul morar adra belu selbom lukakaro sauda suyu ebom mkakamaya au da suyu yang mau titua kalau ulur omoru nanti segi da para ulaklat kal pas kamiu ya dia kamu besel wasai astai tegi da atma itu dia kasebel dingi mengmo bloy langari atay ya kaduk molding ada itorio eu ai seri raigel ngal sangse gida del arrung el mug malol nga siya gida ang baskida arrung el ngeso ay gaw mo lumang latin o mansul arrung Malmasaula piyo. Wala dol mol medik ayamar direct kalbo do recognize ra apilong el metallurgy dire el alto tal dire. Lagi tamal mol morsel tara talang tingil la program marikid mong maway tagi da taletelel triyagi del mobesel adala ang oturo matal gululul ng artmaw amo sois versel chamber tir ito mo sois ver chamber tir at chat sa anora mo sois volobanterir ito mo ngusel o mangyadar tir ya wir say ang aringate elir mo first special session selte ala lo sparing il mo kokus segi dading arteng imingirtir malbol maadoro dala akuk mo beset teletele la galulul ngartmar el al ang otro matang itamutel mesois mela gulungit tertrigel elected legislators matamo mo kortir emosois bra chamber tir ya tangakol church anorarudim amo ogiwali ule kong kita malo takang le masterir teelir tirakal mo pesel adal olbirang at pau matamo kut maklisel urerir kita dong ok le story amaw sa amaled edi ko ay sulwase toltirak ra konstitusyon
Para namo patmuklar itlaq. Waise mal lungit tutaw mira arrek el pangalan legislators elect. Vamos a tener ang lamo tenorified makmo bodongi tial installation session kay ilang kulul mau ay mura order. Paise kita ang anya already the door relan tutaw pero mesra chamber id anya abrablu o kasama martial di munte id de mudar sa asus mangit tutaw ay mura kel abrablu mau mara sela chamber mitigel robo inarik mitigel diplomat se tira uple mali id relan tutaw sel do mesra kalender ang nga agenda kita ng ba ma messe amla magkliya opening prayer ngel upload program mga mo skip para item 2 kita mura item 3 mang mo appoint tra tigil mo temporary abot mo appoint tra temporary floor leader makmo appoint tra legislator elect agigo pataw tugoy mo temporary floor leader gito elect pa o susultan yung aktivilan mo appoint tra Miss Keklaw officer mo temporary clear dahil ilang manulungat may installation session hindi mo appoint tra Mr. Alessaptem ay mo temporary sergeant at arms kapag sa edalaw mo. So may time, mahulingit ra temporary clear, mahul mo roll call, at tigil legislators elect. Legislator-elect Norman Agarwal. Hoy. Legislator-elect Ruth C. Devet. Hoy. Legislator-elect Terence W. Yasawa. Hoy. Legislator-elect Victor R. Masalino. Legislator-elect Albert Mimpur. Legislator-elect Nayan Asmaw. Legislator-elect Neil I. Fisher. Hoy. Legislator-elect Agigo B. Uduin. Legislator-elect Willard Silumangay. Temporary Speaker ng Lina po. Manusaw le temporary clear, kita sendol tira kasi temporary rules ng ngangin at time, ingel hotel ngel elect ra among tirgero who legislator elects, gaya mo act as a temporary chair at yan installation session. Malwayse kita na appoint ra temporary floor leader at yan session ng gila at tutaw, bago yun di awlaw lang mo ra legislator elect agigo about tutoy malbol lorur tra ulol rela tuto dahil ito pa mga tergibil short recess.
session na kung tumodogin mo order. Waise conclude tulunga lalo isang floor leader Udoy, legislator elect Udoy. Malungil yung tutuan sa ate, naman gusto lang temporary speaker at naman sa KPL. Pagka manbol na generally, makamotion number 4. Motion number 5. Adoption of temporary rules. Ila motion and adopt the sale and rules, sale the rule na attend dulu ng mau bukod temporary rule kita. Second. Seguida motion ng langdung yesen material bongin duoy on top na mga ito. Pamilog tumawala le floor leader. Pagkamalmol man mo na item 6, sale establishment of the secretary and functions. Waise seguida sulang floor. Ang tingin was prior to this session elam imlo sabihin ang ma-appoint at tingin local credentials committee ng legislator elect rule of them legislator elect Albert Yelmur kumakialan mo legislator elect Yelmur about the skill report the credentials committee. Sorry, acting speaker. Ating mausel, verification election commission niya na verify sila ng uwi. Listen, 11 at mau. Verification at sila qualify. O sito tayo mag-promise sa constitution na rules allow sila electors, sila qualify. Therefore, kami Portugal, dito kaya wala mag-pass at kaya din kami report. Hindi ito may masawi at hindi na. Kami recognize sa legislator elect Miyosawa. Para te temporary speaker Mitra Rector Limor elect. Nanti bulan lewat lebih matak lagi qualify kan bulan requirement tamu sebenarnya lalu kami di mana tamu tak lagi kan. Yang tadi itu telah betul pengaruh orang dia report kanan sama. Jadi orang itu orang tay. Sudah ada. Ang isang legislator elect Miyosawa, ya wala tulungan miskaw legislator elect Miyosawa. Kapag sabihin miskin ay NCUC. Mulai acting speaker dia kawan saula legislator elect Miyosawa. Terpotnya le konten dulu ngari sel verification office election commission sel constitution niya article 7 safety front ang kailan tu article usted kamu sabihin akan meeting request aralek calon ini dah rumah ikrar Mansaw na legislator elect Miyosawa, mansaw na point out to sel kapin nga ba sel article 7 sel requirement na legislative mangar mga nga reward wala lakmul sa legislator elect Roy nga swal Meloy. Sulai acting speaker puk martial Tumarawa saya lector ni Mugurma lector Fransa di Lula Veris kita lama saya ingat report itu Ramlas Mugurma saya dia akan kerja dia atau di kelas ini saya dapat report Ang isang legislator elect Roy ya motion na mlaser na hindi wala para adoption maring legislator elect Miyosawa. Magalway seguida
report na matmok, no? May supporting evidence ang ba. However, the didn't recognize until legislator-elect Miyosawa. Makulit rin gito ko yung accept until the oral report. Meron kong next session day, although necessary written report in support to say the oral report. Maluway say, ano yung so? Habang yung legislator-elect the oral report. Take the next session, we will get the report to be Musulang. Seguida motion ng araw-law ng laser Akmamukotong nga sa kyo, matirigay Raul Kongem, kata-adap, Petian Report of Prudential Committee, Duoy. Oy. Kongto. Lamang ngayon. Komeng, titulong sa Petian Martillo, umamatay sa mga. Makata, umalisaw na reklaat, tanga legislator-elect, imrong i-club tumawlaw ng unsang floor leader Uduy, legislator-elect. Mukadamalmol, memora number 7, on adoption of resolution, will approve our resolution 11 for the Mau-era take action ya kung hindi clear kung magulong niya title say KN resolution 11/01 Sulang floor leader clear ang iulat ito. KN resolution number 11/01/2025, a resolution confirming the results of December 3, 2024, Mercmau State General Election, judging the election and qualifications of legislator-elect Norman Agarroy, Rule C. Dugdem, Neil I. Fisher, Willard C. Umangay, Victor R. Masahilo, Terence W. Miyosawa, Albert Limur, Diana Smau, and Agigo Bigudul, to be in order and seating them as members of the 11th Kalulu Mercmau. Seguida resolution na buhay wa title regi mang tinatayal ng la matayal ng Secretary Club mga nga discussion about sa mga motion ng gire. Ma-motion na nagawang KN resolution 11/01/25 Seguida motion na mudong emlaser malaka discussion na diu lengora adoption always adoption na kada mora roll call makuligit tara clear ang mga roll call ito mora adoption na Legislator-elect Agarroy, Oy. Legislator-elect Dugdem, Oy. Legislator-elect Miyosawa, Oy. Legislator-elect Masahilo, Legislator-elect Limur, Legislator-elect Smau, Legislator-elect Fisher, Oy. Legislator-elect Uduy, Legislator-elect Umangay, Seguida para senkyo unanimous Raul legislators ng Marawlaw. Congratulations on more legislators 11 Kalulu Mercmau sa Pagpro. Gintian na Rogi Raulina na number 7 na mapunutong Marawlaw ng unsang floor leader. Ang mo floor leader actually did take note that mula seguida wala lahat session kadumlo sa bayad ng maya offer gito Raul. So we are officially members of the 11 Kalulu Mercmau and lang maya offer gito maulit ra dito po mawala sa floor leader ito po mura number 9. Sulang then mura number 9 Furthermore, said calling of the roll member of this Clear ang mga roll legislators. Legislator Agarroy Norman, Oy. Legislator Dugdem Rule C, Oy. Legislator Miyosawa Terence W, Oy. Legislator
Legislator Fisher Lin Ay, Oy. Legislator Utoy Aguiopit, Legislator Bumangay Willard C. Ay seguida roll call na matmok. Makultuloy di awla ng mura Florida. Memora number 10, tentative election of permanent officers at yan. Tingnan na doon. Hablar y hacer lo que quiera hablar más y una resolution na natin ang dilungin ko sulit na motion na adapt at yan kaya resolution yung airset kung tira kaya na bumuya ito at aseng sabihin Malungin. Se motion na awla. Esperase. Sir, Seguida motion ng namadong, emlaser, bagay mura adoption, clear ng iuwi at title resolution. KN Resolution number 11-02-2025, a resolution to elect Legislator Willard Bumangay as the Speaker of the 11th June Matmao, to elect Legislator Agimo B. Utoy as the Vice Speaker of the 11th June Matmao, to elect Legislator I. Fisher, Omen, Legislator Lin I. Fisher as the floor leader of the 11th June Matmao. The resolution na pinag-propose sa niya ang members at 11th June Matmao. Ay seguida resolution ng namadong, motion, madali nga suli effective out for the record, moral arangalela members na 9th, 11th June Matmao na introduce sa week, madumog mura sa kiol by roll call, pagit declare mo roll call. Sige. Abang legislator yun mo. Kung nitra sentorgit mo si Kwek Palot, kung sabihin? Seguida motion na madungol girela si Kwek Palot at Senkyo. Kung kongel rohuy, alun sa mga roll call. Kami Senkyo Regen tablon method ra Senkyo. Hot, itigil rohuy kongel na sa mga roll call luoy. oy. Ang to, terong ang to, maka Senkyo ang mga roll call. Clear ang mga roll call. Legislator Ana Baroy, Oy. Legislator Lomero, Legislator Misawa, Legislator Masahino, Legislator Imur, Legislator Small, Legislator Fisher, Oy. Legislator Utoy, Legislator Bumangay, May seguida get-card yan KN Resolution number 11-2-2025 unanimous all members na 11 Tululong Matmao. Congratulations sa mga tirigyan PS officers. Meron kong gigida mga matmok parigid mo sa enumeral mo to. Mo swear in na lumagel chat sa Marcel Mingirigit. At this time, maliguran ang sulit na legislators ra mehud e ngilu rere de la kids e meron kong gidamong ano mo only tial like e dikire mo to return de pilis sa shore el kids o man saul le bakung tial la rawises Maluay se Amrek Dokora ulureng sa prot o matal amal dim lembre adet matamot mo kortire mo tulme sois brad sila blay itrigel blingil tulkok mo officers el algolulul ngatmaw among ma other tier ya mo lawang nga other ngiya governor elect malway se trigida adal golulul ngatmal mlamut tulme sois brablay itong hotel te ale the congratulator tiro koy tirang amlango sel other tier matiram lamo legislator el al 11th kalulul ngatmaw tapos tiram al klol proto mela next talang tingila program rigid
Akmo ong tira at nangakal church anora arudim. Almay mang mo administer oath. At trigel mlingil tel mo officers relal golulul ngat mau. Magot akmo ong tiringgel mlo bilingil tel mo floor leader mong maming. Ngak Kalnil I. Fisher. Ako ngayon mo oldub ay masapaak la. Ako tamelala arablur belaw. Ako tamelala arablur ngutmaw. Imo korigik lumutmok langar alek. Al floor leader. Raw mutru imatal kululul ngutmaw. Al morsel kura babel sabek. Dios por mga suka. Ilang ka mo ang tiringgel mlingil tel mo vice speaker. Alukok me kut maklil mo nga oath. Ngakal lagi ko bakaw tuloy. Ako ngayon moldub ay masaak. At melala arablur belaw. Mo at melala arablur matmaw. Marokul luod kalbalo. Imo karigit ko lang at vice speaker. O matruy amatal lulu lablur matmaw. Morsel ko tul kurba bel sabi. Madios el mas. Congratulations. Ilang ka mo ang tiringgel kuk blagil tel mo speaker. Lukok me mga tmok karingil mo nga oath ringil. Bilar kumangay. Ngayon mo oldub ay masapaak. Melala arablur belaw. Melala arablur matmaw. Imo korigik lumutmok langar alek. Speaker ra umtru imatal kululul matmaw. Morsel kot kura babel sabek. Adios ang masuka. Congratulations. Malway se dik mo tel teal. Ekpiisil mortal se kadalwa siya mlingil tel mo floor leader el along otru imatal kululul ang atmaw. Aatangak ka legislator Neil I. Fisher. Edirak kalbo ko ay silwa siya mlingil el mo vice speaker el along otru imatal kululul ang atmaw. Aatangak ka legislator ay kiko pakataut uduy. Direk kalbo ko ice. Masenggel mlingil tel mo floor leader el along otru imatal kululul ang atmaw. O subes. Kora di mil sa uwong emlat tel gibal angar. Yam mlingil el mo speaker el algo otru imatal kululul ang atmaw. Atangak kal Willard si kumangay.
Elada morsel next sel telang tingil a program rigid. Makmuton mo langit dra atangak kalchats anora rudim. Almay mangmakot makli emo swear in ra Governor-elect Jennifer Ngirayuet. Jennifer kay Ngirayuet. Akongen mo aldo kay masaba. Tamelala arab lu belaw. Tamelala arab lu ngatmaw. Marokul lukul kalbalo. Mukargit kugutmok langar alek. Governor 11th Constitutional Government. Ablo ngatmaw. Masukot ke kurba bersebut. Congratulations, Elmora. Governor Ngirayuet. Elasel do tirak ra program rigid. Ang mlamor sel temel a transmittal of the Ngartmao flag and Ngartmao Constitution. Tiang all hotel sel oyede la ongotruy el merel al ongotruy matal constitutional government. Makmo olngit tra former governor Pleso Che Ador Goroy mong May e mokut makli sel dureri. And long live all the Balmusaw Raman Leungil Clamael, el Barangay BS, el Governor Gidral Tutaw. Dolmol ma program rigid. Adamal ngal tangat relal Tutaw, el mga limrigid at Itorio Rabulur Belaw, makmalol ngit matamo elelak. Egida mo mesate elel mong mekmo tokubet sel Clamael merigid ar adar ong. Without further ado, Mr. President. Malungil tutaw. Ang wilbe sarak. Kotrule utial rosusra ibuda. Abeu marabugula tel blur ngatmau marmasil tel blue. Dirigal mal wil total morga uangal tarubugul belal me chona abeu mungwa mangali maringim de kadil gilta. Dirigal mal wil tutabilung. Oka kira masil belal ngartial mangali martial momang ontri matal kabalmenta rablur ngatmau. Malchokal mutial teal mo congratulate Governor Ngirayuet, Speaker Gumangay, Vice Speaker Udoy, Floor Leader Fisher, Leitor Adargroy, Leitor Dabdeb, Leitor Masahiro, Leitor Mio Zawa, Leitor Ngirmagur, Leitor Smau. Congratulations. Mama ukartial mal marungan mesa Vice President ta Senate ma Vice Speaker al ukom tera Olbil, of course Judge Rudy manom tera Gargaril
mar governors. Ayal baby ra blue ako sa governors ra angat pang ama aramlungoy. Tang artial all da artial makayuk le governor mang ngira dem lesi artial makayuk le. Maklise la blue aul tuira raf. Di ako maralo sa sel got cloud hotel kaltareng mabud mablakareng mabaltikareng. Mang كده ارتيال الريال سيلز النمتيرا كلولامت المال دي مغليم مي اوتيس الكلول البلتيجا رينغرا ناشونال غفرمنت نيا ارتيال نيا علاقه ستيت انديا ناشونال مغدا ارتيال متموك لمليسي اورورا ريال ستيت غفرمنت Diri at sokal ngutial tale, mga sule me Governor Adar Garoy, former Governor Adar Garoy, mar nomrekal adal olbi retial na nomrekal government. Ayala nomrekal rage lebetok at albang alak. Maldi remember sa sel first case ra COVID. Oram loklo ang namura balung. Se do sa ating ang amal malang aramol toy, the Vice Speaker. I think we've come a long ways. So trigal terror wakar olbi lang artiam so kan bring asulir ako maralo kasi in the last 4 years kami alangi lang ko tuklol nga saklela increase ra ayos ang mora state le anak kalwid ang nga 484,000 lang 687,000 le Vice Speaker mga agira lang LBS el delegate el mail agira el multirak laultiloy mo sigal muto libra do don mga sera blur ang art mo hindi kada man mereng asulir atro olbil el digam nombre el passer sel la igidam dingen lo hace sel gotel el cloud to teller aygal mitsusil government sel kisira adel senkyo nga kamal digam nombre el mga dollar adang art ngayaur itigia bekler urak ngania senkyo tir el militra governor tir marador olbil tir mak kasi tige mal sorry ra tial exercise tial klisi il senkyo matadi senkyo agi mora ablura blilio itigo every 3 years what trigibol no 4 and the so sin trigan mal sorry il senkyo e come sera adar artmat ase so sa igal senkyo ka mam maabtol senkyo mo kom di lo da record ko hindi aklo ang ani sel last el senkyor kami di kada mereng asule la Vice Speaker mar adro olbil los il plus sel elections plus s namos il di senkyo di maral kada mereng artiang maral mereng asule rubak al dios bersel kida kera blu li yakal blu el kida mangadaria deringi ulurtuira umitigai gar rubak al dios ako adong umral wase ula abelaw ang altangat mablurong artma ang altangat gidelo Dios salbalo makadamral tinguti alte ale mrang asula rubak al Dios o mangitigay gari igida batoka albangaleth di ngari ara role of course a school ang mo air condition ang artma lam lekot tel school mo air condition oy to kay gel gotar ang artma girel YC tiaya blur ongodul mang aknara blilio malang wala tingala kamera blilio kasi kada mo kakawat o dia kay badak la kakawat dia kalsalungil kada kay badak la kautul oid moray rogul el mondo liet kida ma olbir gid di serbol merek edo ba imortoe edoral bedul sel doral bedul ako maralo asya klise elablo auto irabto lungil uldaso mende kam kita debate hindi se problem ga debate edada kut mukla urol morsel loklo leleng to kotaras ako maral sulang nate alle congratulations an morti along otro i matal government ma dios on mol mol makaltangat ra ablur ngartmao mati albes leadership edon mol mat makalorol girera king lela adang ngartmao wan sulang
Malmasaw la President Whips Ramal Leungil Clam El Merigid Relat Tutaw. Sa lomes ra programa rigid, ang mlamor selta baldul ngiringi, makmo olingit, ra Governor, ra Bulurang Artmaur El Along Otruy Matal Constitutional Government, Governor Jennifer K. Ngiraiwet, mang memaskit sel address ringil Merigid Relat Tutaw. Ngito tao. Gina ka mamaksarang akal seldo Governor ak isniyak ling kadira kadasan man mosmaw. Ngito tal mergi darokoy. Tubet sa susarang akamura kolbyo marupol ngartmaw. Marmasil ngartmaw. Pilong Senate Vice President Karay Marior. Ngartmaw State Delegate Lucian Ilaiwet. At tubet sa susamura Victoria Gidra Surang Whips Jr. Also, congratulations on mga militero nga 4 more years Senate Vice President ma Victorio. Nga kakmal di mer madambi wal mal di mawrang asaw. Makot kung talte al ko nga sular wa kal Dios niya ular ko toy. Malung ilayang dali elang. Ailing mal na klool. Makaselat ti kalmet am de do. Ditay dal malung ilayang. Direk kalmal Masaw tigal tugubet sa lokya kargi dem nasa in mga limergi da tel sils kumran sulang. So kalung tel teal le orang asul labik radani hubrit. Mga ligi karahuli. Ligingel kilingay in mo banggi kartalo marayal. Pero agito ben mo house to house. Etarang mam. Eselgi bemreng nalmo tel mo tarang mam. Letal tal sils, ang telal giba ma isngul, ekaw monday. Alam ko yung ating makasara at ng atma tablol betokar powder sa gil a. Ngil ano kung mesa sa klamaya reng, madu reng lulbang, lobang giya karakot tulong ulak kampel may ulabong. Mulmuto ang mukat maklel tal sils. Tiray tigil klis iarabek tal sils. So lang almahuli madaman. Direk kalkmal so kalawang asul adamak madalak tamak Vice Speaker Lucian Ilaiwet mainsiling Ilaiwet ra support tira walel may tira direk kalkmal dil may are nga umasyor arung apo ko dangalan ko kaya adamak ang kay gidra adra umasyol boy edilo nga kalkmo ngi dil adra bulul melon itangeso agira dal musutri Adala ko si sakla kalkmon dia ka dil rera damak rera melblay. Mangira kal momdu ungil mga madara af. Mura kal waisel yang amda kablol da kal smile mumbrolo maklat ka si Jennifer you need to smile. Matswa kal dila kalor nga suela family ngak. Tirigel kmed, tirigel ngar aroy del may. Especially tigal dala kalulyo nga get del may. Tugubet sa amor tigel lobay la red tigel cheerleader nga karaw alel edi atal bon masawla na ngarirel oya nga ngak tanga mo kamal na mo ko ragi kadep tanga mo kamal ne ka mangal and last but definitely not least malso kalo orang asuli wa rogul other on the ulum tugubet sel team nga kara international ako marangal mo kadakmal na oda ka to kalbek panirar adra ka karosel blay emit makalorior ongo do ulo komaran misulang ara klaw marang ara kamiu e akulungit mbol tarong e bodo bakal tareng bod mabalti gareng algiret tal balwa kulungit mbol klorong miu e dagay nga se bodo dak lenda ka tokol dakal sabel e gidak mal mo to tisel tokol Tulgul ongo do ulo, where the impossible is possible. Mal misulang. Malmasaw la Governor Ramal Leungil al Merigid. At maara ulabang alel la programa Merigid. Di era bodong asimber. Ngora nga rin niya tukubet sa lambang ra mlara Saint Vianney Choir. Tinaka membership sila ng Artmao Catholic Church.
tinakamli ulingit lo ase ko nangaringa tugubet sa klokoli el merigit na tutaw. Ulingit tertir mabol longot mo kortir el oral may.
marmara ulabong na program rigid makutel te alemutel mo ang tira padres nga bard malayray may mang osmeri program rigid ulabang lungu. Dios el Adam. Agi mereng asulem mertial sil sera omenge taol. Eblam kit mukli loki wa omal talatarkaw. Agi menulubo lutrakok lertikal mengtakle lablu ra ong duul. E olngit mamolmol melomakrail. E mengiti kay kartir. Malolmol melmasyo rar as. Mablu lo balamalt. Maklangaryo reng mabaltiger reng. Pastri ralom sereng. Ebol subir el maral mukutmok langar alir. Elultuy aklamrang artir kaw. Ebol tanget tatemir maklisiir. El girela omat maklir ar as mablu. El wangal gem el Jesu Kristo. El tingatingi aklangar ngi el gireda roguy. Agim lulu maedawreng argaw. El dibla o labantarir. El omakrartir rawerir. Malolmol malagtirak kargaw. Ralamaltem malamasem. Agiol ngiter kaw lobang klel. Kaldital Dios el mga dredel mo orar. Ang bulway say. Lobang klel adam mangal maedaring. Malmasaw la padres nga bard malayray mil nga limarigid el tatsil se uludar ser tal tukubet sel sit sergid relang. A program rigid adi mer tegi de margong. Yaku maral was yang ngaring aswel berigid el katmok.Unda ka torre del maral de dolungul da kasuwes wala ko moral moragel oboringi okmal masulang a program rigid adi mertegi de margong. Matigirang along! Wipe! Eh! Anima! Dasi karuman! Kalalaw! Anima! Laak! Yang! Emerokon! Talak! Magkadal ba? Pamdalmay! 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 Nakatakas alit! Tadi mga abaliw! Ang tal
Bomber Bar! Hey, Brad! Hey, Bomber Bar! MC! Siya lalay tatal mo! Uy! Emadiwa! Espera, vital mawa, Lord Troru! Alalad na beran, maritol, magibagi tabaliya, man! Ano? Ano di magtabi? Awalawan! Ayum su! Magibagi tabaliya, man! Arula! Hangarato! Asunala! Hagagado! Ayum! Awalawan! Ayum su! Ayum! Malidiw! Emasos!